tse 17 ke tsone tse leng gore re ka re di tshwere di a bereka ka thata ya ka di bereka ka thata yana tse 14 di go bobiro tse 3 di mo Selebiphikwe mme tsone tse 3 tse di mo Selebiphikwe nka go raka re di koparasela tse di siameng sente tse pedi ke tsa madi e nngwe hela ke bidiwang go te Selebiphikwe multipurpose. Re na le mahatsi mo a Urban Agriculture mo Selebiphikwe 1300 hectares o leng gore lone na re tsa gore ha batho ba ipopile hela sente go ka lejwa gore ditamelo tse di thaelang ke dihi mme ba di tsenyetswa so la tebate ba kgone go dira madi ile koporasi ke so se leng gore se teng mo kgaolong ya Selebiphikwe. Ditlhopha dingwe di setse di gatetse pele mme di tlhokana le thotloetso ya puso. Mme go na dilo dingwe tse di tswa mo dinosing tse e leng gore di ka nna mosola mo botshelong jwa motho le mo semeleng mo teng re kgona gore re tseye motuo re dire polish re dire gone mo go thapisang sa batho gore di-foam bath bja mme mmane ke eletsa gore ha ntse re dira okete re ka oketsega re ka oketsa ra go ipona re dira mo gongwe mo go mabapi le yone jeme jaaka bo ditrinki e re ntswa dikoporasi di le mosola go nangkotswe fa dingwe tse di phutlhamisang e le go tlhoka kitso le kelelelo ya bogwebi bao ba baneng ba tsena thuto le dipuisano ba rotloeditse go akanya le go tlhaloganya ka fa kgwebo e tsamaisiwang ka teng ka botlalo. Mammosi Siska, BTV News, Selebiphikwe. Lenaneo la Teaching at the Right Level mo dikolong tse di botlana le rotswe semmuso kwa Kgalagadi mogolwane go tswa kwa Youth Impact re Timonyo Karunga o tlhalositse fa Teaching at the Right Level le lenaneo le le kgaoganyang bana ba lekwalo la boraro go ya kwa go la botlhano ka ditlhopha go lebeletswe bokgoni jwa bone mo dithutong tsa dipalo go bala le go kwala ke o le bodigirang dipotsane. Lenaneo la Teaching at the Right Level le itebagantse le go aga moalo wa baithuti go tswa kwa bonyenyane mo dithutong tsa dipalo go bala le go kwala ba dirisa methale e harologanye e tshwana le go bala dipalo go dirisiwa dikgonyana le methale e mengwe e ka thusang baithuti go tlhaloganya ka pela. Re Karunga a re gantsi dikolo di dira phoso ya go itebaganya le bana ba ba dirang bonte mo dithutong ba bo ba itlhokomolosa bao ba ba tshwarelang thateng o boletse ga maitamo a lenaneo la Teaching at the Right Level e le go baakanya phoso eo. We can present the evidence that we have seen so far. Learners moving from beginner level. A beginner level is a learner that cannot recall. Na le bopaki ja gore lenaneo le a bereka morago ga malatsi a 30 re tshwanetse go ta go seka gore a bana ba rutwa sente ka lenaneo le. So go into the classroom. After 30 days of implementation, we check for value addition. Re lekile go bitsa dikolo tse e leng gore most of the time di nna di le below 50% at primary level. Re lemoga gore gongwe ha re ka di pushara le ka go bola bo di re ta hella re gorogile mme re ta for secondary schools because ke bona our weakest link. Re nna le di A from primary tse dintsi ha ba tsana go secondary ga re itse gore go diragala. Go boletse ga lenaneo le ta tsholetsa maduo mo kgaolong o tle bo itse gore bothata jwa gagwe ke o bo monela se se tshwanetseng yaanong ka go dira jalo re tla nna le maduo a re a batlang. So it will also help us with the IEP. E gongwe ntse le challenge mo go rona. Vision 2036, which talks about prosperity for all. Tebelo pele ya 2036 e supa ha thuto e tshwanetse go nna e na le boleng ebile e ntsha maduo a lebegang. With relevant quality education that is outcomes based. Re Karunga o boletse ga lenaneo la Teaching at the Right Level le dira bonta thata mo dikgaolong tse dingwe tsa lehatshe leno o kopile batsadi go tshwaraganela thuto ya bana ba bone le barutabana le go nna ba thodumela go bona gore a thuto ya ngwana e tsamaya sente. Ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television tsa bong. Mokgatlo wa Obujuha Empowerment Society ba tshwaraganele ba botsogo ba rotloeditse banni ba Gaudum go itlhokomela tota kgatlhanong le malwetse a sa tshelwaneng se se gateletswe ko letsatsing le le neng le segetswe fa thoko go rotloetsa itshidilo mmele ko motseng wa Gaudum ka la botlhano. Tshwanetse go
go boletswe fa malwetse a se tshelaneng a tshwana le kankere, bolwetse jwa pelo le sukiri e le one malwetse a digogang ko pele mo go bakeng dintsho. Batho ba Gauteng ba rotloeditswe go etela kokelo gangwe le gape go itlhatlhobela malwetse go itse seemo sa bone gore ba itlhokomele go ya pele. Kgang ya me tona ka re a re tsweleleng re iketetse go builwe ka di-non-communicable diseases malwetse a e leng gore ga a tshelwane a one ke rona ba e leng gore re ka ikemela ka dinao mo gone a re eng ko dipateleng re go dira di-test bomme kankere ya molomo wa popelo ikelemile a re tseneng go ba bongaka ya ka rra ngaka ana a tlhalosa gore di-results tsa teng di tswa gone ho re thathobe re cheke gore a mme re santse re itekanetse because mo gongwe o kgone go tsamagela gore no ke ikutlwa ke siame kante mme mo teng ka bolwetse jone bo keketse mo teng a ke re bagaetsho kgokgontsho ya tlhakanelo dikobo go supile fa le yone ya besite kgaolo kobo ka letshoba kganye nngwe e ntseng ile ya kgokgontsho e re e bonang thata ke kgokgontsho ya tlhakanelo dikobo e leng gore bagaetsho mo kgaolong e ke e pholisang ke tlatla ke le ha dipalo go bohelong ha ke setse ke o etsa gore le bone gore ka ngwaga wa 2022 re ne re wetswe ke dihawa tse dintseng jang 2023 ra welwa ke seru se sentseng jang mo bogompiekong ga re tsamayang teng re tsamaya ha kae bagaetsho ha ke bua ka tlhakanelo dikobo ke bua ka rape bana ba banyenyane ba rapiwa bo dingwaga tse e le gore ha ke re o motona ke bo 4 years o bo ipotsa gore monna ka gore mo go mme a tshwana le mme ke kgatlhiwa ke diodimo mo go ene. Baitseanape ba botsogo ba ne ba le teng go ka tlhatlhobela batho malwetse a farologaneng. Thaini Tshukudu, BTV News, Gauteng. Re sa le fo modulasetilo wa mokgatlho wa balekane ba Botswana mme Botsalo Rabogatsu ile ena bua ko Thamaga a gatelela botlhokwa jwa go itse seemo sa botsogo le go itlhatlhobela malwetse gangwe le gape gore a tshwarwe pele a kekela. Lizzy Class. Mokgatho wa balekane ba Botswana ke o thamilweng ke bomme le borre ba ba tshotsweng ka ngwaga 1966 jaaka lefatshe leno le ne le tsaya boipuso mme jaaka le balekane ba Botswana jana ba ikita sehuba go ya manokeng maitama lefatshe a go nna tšhaba itekanetseng ka go isa ditlamelo dingwe tsa botsogo kwa setšhabeng bani ba motsa Thamaga ba bo ba le lesego go akwala ditlamelo tseo le go di atlamelediwa ntle le dituelo dipe a re tleng go itekola kana ra gola meno a hedile mo ganong matlo ga a sa tlhola bona re na le dio tse dintsi tse e leng gore di mo go rona disukiri di high blood gotlhe ne re tla go tlhatlhoba yala gotlhe ke ra gore re se ka ra tsaba re phuthulogeng yala re kwa re go checka jaanong ha re sa nne ra itlhola ra nna ra itlhola re ka iphithela gongwe re setse re tsene mo mathateng a ne re sa tshwanela go tsena mo go one tiro e ke letsatsi le motutu thata ke letsatsi le siameng thata mo go rona batho betso mme maikeelelo e le ona letla la setse morago a go batla botsogo golo mo ke phitlhelelo e kgolo thata ga go bonolo gore motho o ka kgona mme re kgonne ka ditiro tse dintlentle tse ke utlwileng mme Mmarabogadi a di supa tsa madimadi a mantsintsi a tswang mo dikgwatlheng tsa lona bangwe ba lona ebile le sa bereke mme be le itlama gore mma re thuse pusoga ka gore yone e le nosigela ga e ka ke ya kgona mme tiro e ntle le e dirang ke elo lebogele ba gaetsho gore ke tiro e tona thata go nna setšhaba se se ithathobelang malwetse ka go farologana gangwe le gape ke konokono malwetse a sa thalwaneng le one ke mangwe a setšhaba se gakololwang go sa ikgatholosa malwetse a rotloediwa ke ka ha re itsholang ka teng re palelwa ke go dira ditshwetso tse di tlhamaletseng mabapi le go ja ga rona mabapi le go itshidila mmele ga rona mabapi le go dirisa bojalwa phetelela le tiriso ya motsoko dithuto di a dirwa mme ga go hetoge sepe se se kalo maiteko a tla thusa go imolola morwalo lephata la botsogo gompieno ba dirile gore dilo tse di nne bonolo o tsena ha le wa testiwa BP ke hale wa testiwa go go ba matho e leng gore is very very important ne ke tsile tlhatlhobong ya matho mme ke itsheletse go le gontsi ke bonye maduo a mantsintsi a mmele wa me a botsogo bwa me e ngwanaka se ke se emetseng ha hela ha ke go le leboga
go menaganye. balekane ba Botswana ba rotloeditswe go tswelela ka mowa wa bone wa bopelotlhomogi ka jaana o imolola morwalo puso go dirisa dikete tsa madi go atlametsa Batswana ditamelo segolo jang tsa botsogo. Lizzie Class, BTV News, Tamaga. Lekgotla la Okavango Human Wildlife Foundation le tla tshegetsa mabelo a dikuta le dikoloi ko motseng wa Mohembo go kgobokanya madi go thusa ba ba amilweng ke kgotlang ya diphologolo le batho. Maikaelelo a mabelo ao gape ke go ruta batho go tshela le diphologolo. A re utlwe Tumisang ke latlhilwe. Madi a ta kgobokangwang ko mabelong ao a ta thusa ba ba kileng ba amega mo kgothang gareng ga batho le diphologolo tsa naga le go rotloetsa go tshela ka kagiso magareng ga batho le diphologolo tseo. There'll be different stalls tsa bengai so that they can also those that run the small business as the small businesses so that they can also be making the income from the event. So ke super jalo ba gaetso and ke spore in the stalls tse leng di harlogane go ya ka gore are you corporate then that is as a company or are you an individual, and the prices range from 3.5 for those who are in the corporate world, and then for 250 for ba gore ntlebele individuals like maybe yourself coming here and wanting to sell something or showcase your business. Kgosi ya Shakawe Lekgowa wa kgola maiteko a dirwang ke ba motheo wa Okavango Human Wildlife Foundation ebile o rotloetsa tswelelo pele ya one mo kgaolong ya Okavango. Ke rotloetse hela ba eteledipele bote ba mo metseng yone ya Okavango gore ba eme nokele kgotale ka gore gompieno diphologolo di dintsi le ha di ama tikologo ya rona, tikologo ya degrader gona a desert le masimo batho ga ba kgone go bona sepe mo masimong mme ke sa rutetse gore diphologolo tse di ka bolaiwa kana go a irwang hela ka tsone ka gore ke tsone tse di tsenya letseno mo lehatsheng la rona re bona dithabolo ka diphologolo tsone tse. Go ne ga rulagangwa sebaka sa go itsise banni ka mabelo a ta dirwang kgwedi e tang a ta bonga kgaogantswe ka metshameko e le meraro e bong mabelo a batho, dikuta le dikoloi. Tumisang ke latlhilwe, BTV News, Mohembo. Ke go tlhatlheletse motho weso tsa go di latela kgante jana e roba bobedi a re go tshameka. Bonkwe go la Setswana ba ba mebala tla ke go leboge re tsa la bobedi dikgang tsa Setswana di go kopana le nna Sethi ke aga kwa metse di gogang kopele tsa re lekgotla la Football Union Botswana gore FUB le ne le tshegeditse dithuto tsa kgwele ya dinao kwa Phalape tsa bana ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 13 bana ba le 130 ba ne ba tseneletse dithuto tseo kwa lebaleng la metshameko la Morupule. Mothisa moeteledipele wa lekgotla la FUB le sego molemogi a re letsholo le tlhokwa thata ka le ka thusa go ribolola batshameki ba santse ba le ba botlana. A rutlwe koketso Ramontsho. Molemogi a re dithuto tse di tsamaisiwa ke batshameki ba pele ba kgwele ya dinao mme ebile ba tshotse teseletso ya bokatisi ya C license e le tang go ka katisa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 13. Lekgotla la Football Union Botswana le bone go le maleba go tsamaya ga se ka bophara le re tuntse batshameki bao ka methale ya ba ka e dirisang go tokafatsa tshameko ya bone ya kgwele ya dinao. Tse license ya grassroots grassroots ke yone e o simololang ka yone ha o ithuta go katisa bakatisi ba rona ke di former players ba neng ba tshamekile kgwele ya dinao pele ba leng gore ba mo go tsonetsa merero ya go rutuntsha bana ya ka rena le Sox Molwantwa o na le an academy of his own go Makwate o na le yone KFC license e leng gore ke yone tse o rutuntshang bana go tswa go tlase go moding. Re na le bo Tshepo Molefe batshameki ba pele bo rena le bo Joel Mogorosi bo Bonang Moseta the former mess captain. Motshameki wa pele wa sethopa sa setšhaba le sa Township Rollers re tshepiso Sox Molwantwa a re puso e tshwanetse ya tsaya tshwetso ya go busetsa metshameko kwa dikolong ka sene se thusa thata go lemoga bokgoni jwa bana nako e le teng. I think ba tshwanetse gore ba e busetse tota go bua nnete because mo nakong eno ga o dila le academy o dila le bana ba banyenyane ba leng gore ko bo second division ko bo third division they can
play wa ntshware ke raya so a re boeleng go bolong ya bana ba go sekolong tota because le nna for me to achieve nako a re tshameka bolo ne e le monate go sekolo hanga go haska ine re le dumanye kopana le GSS o ba itse re gona le socks go le dumang gona le dips go GSS bole se go wa ntshware ke raya so we must go back to bolo ya sekolo. Mongwe a batsa karolo a re o lebogetse dithuto tse ka ithutele go le gontsi go tswa mo bakatising a supa fa itumeletse go kopana le batshameki ba pele ba kgwele ya dinao. Ithutile gore bolo e botlhokwa e ka go isa go gongwe mo botshelong. Se sengwe ke itumetse thata ka gore batho ba ne ba tshameka mo zebras bogologolo ba tsile go ta gore lebelela. Se sengwe ke itumelela hela gore batho ka bontsi ba tsile go celebrate le rona. Dithopa tsa ithutele kgwele ya dinao di le thata re go tswa mo phalape di rometse batshameki ba bone go ta go tsaya karolo mo dithutong tse go anya maele a ka thabollang tshameko ya bone ya kgwele ya dinao. Koketso Ramontsho, BTV Sport, Phalape. Me fa re tswelela lekgotla la Sports Art and Culture Society in Botswana le beile monana tumalano le la Botswana Table Tennis Association e tla thusang go anamisa motshameko wa table tennis mono gae le go amogana dikitso le maele jaaka lefatshe la China e le lengwe la mafatshe a tumileng mo motshamekong o wa ping pong. Moemedi wa lefatshe la China mono Wangfanjafa a re tumalano e tla thusa mo mosepeleng wa go godisa table tennis segolo bogolo go tswa kwa modimo. A rutlwe segola mebaeng. Lekgotla la SACSB le simolodisitsweng ngwaga o hitile o ya hihi ka maikaelelo a go amogana dikitso go thabolla metshameko le ngwao gareng ga mahatshe o mabedi go baya monwana tumelano mo go netefatsa ga maikemisetso a lekgotla leo a tsweletse sente a go thusa BTTA ba kopane le boemedi jwa lefatshe la China mono ka ithutontsho didirisiwa barutwetsi le go tisa bakatisi mono go ta go ruta batsamaisi ba mono go le gontsi ka motshameko wa table tennis. I hope to see that you achieve fruitful results in your cooperation. As Chinese President Xi Jinping said, amity between the people holds the key to sound state-to-state relations. I believe that the establishment of the Sports, Arts and the Culture Society in Botswana will definitely promote the friendly people-to-people exchange between China and Botswana. The memorandum of agreement today will obviously, one, it will position us better to to use the Sports and Culture Society to engage with the Chinese community on behalf of table tennis. Ratoropo wa Gaborone Austin Abraham o iteetse le go fitumalano a re supa ha motshameko wa table tennis o gola mono gae ebile e tsile ka nako e maleba jaaka lekgotla la BTTA le ipankanyetsa go tshegetsa kgaisano tsa banana tsa Afrika tse di solofetse go tsisa dithabololo le madi mo toropokgolo Gaborone. And I wish other sporting codes could benchmark from Botswana Table Tennis Association. Because when signing the memorandum of understanding where they collaborate on issues of interest, we can learn a lot of them. In our community, we have maybe needed a chance to organize our support and involvement more about Botswana's life here, so we can enjoy our stay and contribute to the development of sports here. Tumelano e tshwaya tshimologo ya lekgotla la SACSB la go thusa go thabolla metshameko e le mentsi ka go harologana mono gae ga mmogo le tsa ngwao go tisa botsalano gareng ga mahatshe a China le Botswana. Segolame baeng BTV Sport Gaborone.
mme jaanong fa re digarela setlhopha sa setšhaba sa the Zebras se tshamekile maleka le fela setlhopha kgatlhanong le sa Burundi mo motshamekong wa botsalano o neng o tshamekelwa kwa Antananarivo kwa Madagascar. Zebras e ne e tshameka maleka le fela setlhopha e le lekgetho la bobedi morago ga go tshameka jalo gape le Rwanda ka la botlhano. Setlhopha se solofetswe go boela gae mo go la gompieno. We wanted to play on the depths and behind the opponent defensive line. We didn't achieve, we just have 2 or 3 opportunities, but for sure it is not enough. We got more opportunity against Rwanda, but today really we missed creativity. Today for sure we are disappointed and not to win the match, but like a coach I have to stay positive. I know very well the problem we are meeting, and particularly today in our offensive organization. We were not creative. We saw the records, the intensity, the diversity, what we needed to see as we came of a team 90% are new and young. We saw they responded, they fight, they gave us what we expected for them to see. So we achieved something great to want to build on for the upcoming games, but also let's take this opportunity to thank all the participants. BOTSWANA was a good game, Madagascar also, are also in Rwanda. They made this tournament to be happen. So after all, we say thank you for Madagascar to organize it. We are happy for it to be here. Ao ene le maikutlo a bakatisi ka bobedi mo motshamekong wa Rwanda ga mmogo le the Zebras mo tsatsing la maabane ebile mokatisi Dadosa le bela marulana pele gore setlhopha sa gagwe o eletsa gore mo nakong e tlang se tla dira ka tselentseng jang mme motsana wa tshotla ke di tshwara gone go mme pele ga ke laela ke leboge tshepiso sekolo na ranola ka puo ya diatla nna le wena re tla bo re kopana gape kgante jana hale ka nako ya dikgang tsa sekgowa ka nako e roba bobedi. Dumelang gape betso gongwe le gongwe go ka tswang o le teng